Wiki na um programa de kona yunanga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, que vai saber da dentro you ya, a dia, daí programa eu vou comitir you, eu me cai Wiki. Sama dia programa eu comitir you na Robbie Amain. We sinde wa odi que ela den gama fu de liba e de capitão Basia Foluku Yonku Gandhi so sefi tu ala dengi bala dengi capitão den Basia nga ala den sama fu den so we sinde odi gito den sama di lasi wan sama fu den we ke pina anaika bagi we ba den sama di siki we begi gadu giden ko tap den futu baka que farem guenti Arkiman sikoutu na samadimu sorgo fu orde en rus deze sikoutu fu naugidu daimu polo Arkiman ma a woko fu sikoutu na wa muile ku woko no wa inya konde ya solisi de opo angala stress angala spide maar de muko woko fu beskerm yanga yu applaus giden den dati amarke ma yabi skoutu tu sanai fu sta woko arkima ai begin na samai kisipoti ai ni skoutu arkiman fu goton skoutu mi sabi fu noye kwa nunu bena na sama zato skoutu ma fossi ya bete skoutu makala imu passar o meu teste e farli de noite me come a merke na skoutu ya bomu dogi manono me sabe fare me itaki matei luku des baya di yanga do mani dia skoutu da so mo fu de na afa goni meke de gwa skoutu te dia bia goni da de fiden sefi ma fare fiden sefi de Arkiman weke borgu umu yepiden a yepidi umu yepiden efu na wan skoutu kwa ini wan tori ni ataki fi duso na taki fu godi dua do tilolo ma fataki kon so wan sanita ke sandi edu dia bun umuye and then skoutu tu imu sabi fa ye treat up te dia nga agonu ya mu denki taki ya gadu pikimbala Arkiman so leisi esi skoutu ye axis evita ki saide a skoutu do sandati efu igo fugo kisi wan sama we taki anya moy word ni for break for set for sama kaba sama dia doti I kisien kaba dali naiwo wa yanga umi man da sandi abaya du last ja asandi no mak doen hali wan sama libne wida ye kisien da hali adu dibu na udwe hali ke faibe hali udu so me wan fu de tedin tiaje de nga agoni awan kofu ye na kiden gboda de kai gwanda isi dai be fan dus skoutu no dwe woko ma we begi aborgu sefi mu chen na fasi ma uno ku borgu no ka chau sefi na fasi fi ke skoutu na ikadrakio mi meke me so wa fu de skoutu gofu temi taki gofu sima manaria de fu seke de gofu ma solisi weke borgu tu umu sabe fa we chau sefi kwa ne skoutu bika wa bi de noda alo asi fa den tang a wagande wa binen skoutu noda de abi noda Arkiman wan fu den de ya da ye president kontaki ala sama o kisi 750 SR naisa de American dollar Arki ainya oli ainya wins fa oli Arkiman ma sandati nanono wa upasa to ile is acten to it adam man dati no ere Arkiman weke libisa ma faudi ya if you want to chase sama chaile speki giju imu luku asama de takiasani fai takien on thing Arkiman yeke president ya mu potise fu wan fasi jala sama iboko fate lafu yu en te wi eke borgu teden tak wan sani uno mek black blanamo Arkiman sana sama unai aliki ataki
que taki gofo mai pu fini dati me que busconde taki asania papagazo taki libisama ugo lontu arkiman imu luku teden taki asani mu arkibu a president taki somi sama idenki taki na moni ta wiki kabada ikango teke 750 kame kandala no arkima moni dati na wan karta yo fende iki wan spar karta ki luku ya iabi 750 a wan pampila a pampila dati yo abi wan warda fa moni dati amba pampila dati ya maselien ya mango da itaki eke faibi utaki yeno ofi ye panti taki nku ya teken da igimia moni nei ena moni na ofende ayana ala yari a 7% fa moni dati ofende en 7% te den berekening ala sani dana 150 SRD wa mu ofende if san dati okon oit if okon oit de takien na takien mai muluku asama de takien on you attaque que en fa attaquien dus wa mu polo taki we go fende moni tamane na moni e fasan de kona moni ofende ayana awon pampila yo fende taki a bia waarde voor 750 en alamu uitgereken na 150 SRD yo fende bena ya tupaki be yele voor een pakkie mediki dus me beg you we vooral den bus kondensama den de koya o potu yesi bon o puluku bon o potu yesi bon en wali ki bon fusta bon arkiman wambaka da ye taki sinesi de sinesi gampisi teken overeenkomsten na sinesi arkiman dat asandi de teken na wa overeenkomst na aboko de boko pasi I want sani de teken taki udesinesi wani fukonwoko ya mana umesani mbodoti ama arkimana datine arkima akonde de kai sinesi konde abi grondstoffen nodig grondstof dat want taki abi doti sani go to udu fu setini konde grondstof ala de san dati we kaiso arkiman da de mati si wan sinesi na idenki tasa ma na idenki milieu tia sinesi fini asani fu de ko woko na bude na la sani de nyang da arkima mu luku mu sama da ume procent we abi tina di procent miabia bauxite miabia awata miabia la sani da na 13% na mo arkima no mu onda tu de tu fala ka makti da we dusani fu gifik pikia baka fu kabawa soso umu for sekta kanga de sandati sai pasa no isi de ma amakti du ye pigia maya umu luku sai duanga akonde en wafu den sani tu ye taki dio seri bedrijven dio privatiseer dat want taki den bedrijf die na je make money o seri den problema de maar sa ons busi kondi abi money voor bij bedrijven peden bedrijven go sama u bij den arkiman da yo denki da is don da taki ne mi na span de sande anai a bigi gimi arkiman ma ya bi picking on dat we fege te den picking voor baka arkima a problem di de mayabi nyo dai kom baka a problem we yetu kron konvensi a gron di dio teke ni eike dom arkima den picking voor baka dio bai dot wan picking wan singi taki den picking voor bai dotia akuri ne taken so futa kuma na singi mate once da we do sidon da we arkima dat yo kompasa nga wi sama abi gampisi doti fu poti kwa ini ekedon da no ina ushin da kandia sama de teke wan busi age de gambusi mabaka fifi yari da ton konde da wi unoma baya foto unoma baya beneland bika unabi mo unoma baya foto unoma baya buskone bika unabi mo arkiman somsu unome sidon noma nga tasa matos do tafanga de da we dingi da we nyang umu denki den pikifu abakatu den die sidon nga we nyande de denki den pikifu di abaka den seka den pikin kaba ala den pikifu di abi
sai pikin de kwabi. En nono fu we duso. O seri o sil o yeye o seri fu wan kande fu wan wagi fu wan disi omdat this don favor dape a moment dati da ye seri den sama fi you de seri pikin arkiman o sidon da o denki o menu se fi fu sawedo arkiman mi famde ya mi taigu na motaki mina o yabi problem fasande ma babu sikia babu te ma usabi fa we du weke busikonde sama usabi sa we du yeke busikonde pikin e musabi sa edo arkima dami ye wan sani baka a minister o sidon dai taki de ye vrouw of de mesti awani gwa Beneland bika de na ilibi bwangade arkima mi amani disidoya Keita que fu Beneland siko ye vrouw da misabi. A Petri sabi suina siko a yuma konde emigo. Arkiman busi konde sama. Teigo leri den pikin fuden. Na mo busani de edugiyu. Na mo behandelen ye kisi. Yeke busi konde pikin ego leri a busi konde beina. Ay moile gi. De lespeki den sama di kon moyu on that busi konde we limita kia sama di kwa yo alwasi na bifu nyang imugien asama di kwa yo alwasi yo sibifu angi imugien adati meke udeso do sa sandia minister takide atakien ma ana fustaini de mukataken zo akon amandisi na bigira ses arkiman busi konde sama na mole speki sama telek non problemo de nala alwasi fa libi sama bum wan foto wa udiaini ma mo ganse ifuna sama kalibaigo ifuna sutu libaigo famide yami wakami kanga luku dosu meke felo na hisanan pesi fusanan afika dimiago fesi faden busi konde sama ele speki sama di guaden de beina de put den foot of afaya de put den foot of de proof de sama de go so let's speak so orgude giden arkima ma problem di diabi a problem di de ye fro abianga de mesti te de gwanda de go teke sama mang te de gwanda da de go teke sama mang te gwanda da ye go stick on a adatina problem bepaalde mesti chagwanda asama uma bakaide. Dus mi sabi if mi sha minister here one day mi otagi taki minister sandi taki de na wisi kabazo so de ye frau nala de mesti nala so me wan fu de tedengo de na igo leli picking na mans na sama uma dego sama umanga mandego leli na sama umanga mandego puwa diana you see na dati some wai komo to egoya na dati de egodu na tasani dus teye ke minister ya onderzoek soort onderzoek u voorzitter kesande i take isi do nyang i fui be isi pai papu ni komo to nego take wasa asandi take da busi wasi kabaso so na tasani do samta ya kaba de ye froanga de mesti some wafu de tringo na sama mande go kwa Beneland daarom meke de funding misika pe de fontawa beina langa prinde sine kwa foto because kusama uma arkiman wan konde bede arkiman ibiabi wan kounu nya kounu taki asama di ofende wan zau tifi fuwa bisa na nzau na olifant asudeka ya na Afrika tu asoweka ya sana ya anzau ni atek asama di ofende anzau tifi da auto wangen arkimani waman de bedia wan konde ni agon ti ala sama igode no mafende anzau ni amango ni afende anzau ni akia anzau ni aikon e wakafu che anzau wan piabe de mu wakam pasi fosi gomiti agan konde pe koneta adia ipasa da wan bendi man be de litina fosi bendi kwa inya akonde da wan bendi mameki osu tapa huko adia ipasa
ni akisha mantaki bala pei komoto ni ataki mbe gonti mbe gosuku vukianzao tako iwe kien ni ataki ya ni abendi mantaki taki uchanza utifi komeke miluku ni auntiman diesi de gusontu ni ateki anza utifi ni agiawa auntiman abendi mantaki da iluku arkima ya bibile ya bibi trudiao di auntiman gia abendi manza utifi abendi makaya dote bali hey ukwami de tekeni mza utifi de fufumi mza utifi ukwami de fufumi mza utifi de fufumi mza utifi de kimi onti abaya ya ikimi afufumi mza unende boko go buru ala den suda tifu konu longo dintaki sampasa bikate ibendi awon be perken yabi ala sama iwori rikana ngai abaya lolo adoti dintaki oko sandu yu ataki abaya ya dimkimi nzao nende teke ni ateke minzao utifi tetaki ya dubanga abendi man ala sama itaki mopo jayon waka komoto ya lukusaidwa nga abendi man ni na dati mudwange ni nde teke a untiman ni nde chaigo soto taki dio kien baya face bigina konde bendi man oto na nga konu pikin ala sama taki for that kan de polo de dance de nyang if you see bendi man the way as again the way sani sudon kayala de bigi man fu den konde den bi de dia beauty dia konu nu de kala sama aita ku koluku wan kansa ni opasa ya bika bendi man kianzao dos da nunu ni oto wanga konu pikin ni de tekatama ni ndigo soto adiden argument ni bounty man asama de onti ni adanga wan arko akon ni asende wan sama teide mo abio ni asende wan sama be wo ko nga konu ni atayi entaki duwan sani gimi ni mad boy dati go ni aduwan sani arkiman one day wa wiki kono mangwa ka kono mangwa ka kono mangwa wensi ala sama ho kono siki de taki sandu kono de taki no kono mangwa awensi si if kono dede bikabli bisama faidi yani ya wensi yo dede kono be sopu taki ala sama di be kona feast de taki wa kono ya dede adiden dia kono dia bounty man dia pete den sotwing mi kayen bounty man bika auntia amande na auntia yonti adi wan fuden su dati koni ay pasa wan fuden su dati bi kongenya ni ataki san pasa action ni ataki ho kono siki and this asama den taki asama di man des kono danaba na bendi ma utowa nga kono na sama di desi kono ni utowa nga kono pikin amataki saitaki ataki we misabi saidu kono misabi adesi fu kono fu desi kono amata asudati longo bikana ala dembe lobia kono na konde ala sama be lobia kono nende longo aman kwaini holding de taki saiwani bikaya mapasa golu kounu amataki mi abia mi sabi won sama disa de si kounu amataki sabi mi taki mi sabi sama na ama na ultima di usoto de frei buru me makoteki ama chaigo kounu e dede kounu e fao akwataki mi boy mi imandesi mi ataki ya kounu imandesi mi ataki ya ataki masa ataki ma kounu asani di mufende tanga akonu takia na tanga alwasi sane mi gofteke gifisa desi mi aunti mataki mi funde wan bendi maide taki wan bendi maide mana wan bendi mauto wanga apikin fumi kounu taki si don kounu denki libi taki no ugo teke bendi manchai kon then go
de go take a bendi man de ba bendi man taki pewe wanga me bika me go to wanga ko unu pikin de hale ngwanda feleng de do ko bendi mai de bika ko ai de fa bendi man ne sa de si ko unu amataki umeke uawata de uawata wanga kapa ai dia icha bendi mai de gwa ni chubu ataki ko unu saka go sidon ako unu saka Arkiman Kounu Saka 1 minute 2 minutes 2 minutes de ye Kounu wen se de bali Kounu bete Arkiman sai den ki pasa wansande kai mataki e aletike ameke ke ta ni amande be seka ni ndego di Kounu sibi ni ndego ta shen tapu Kounu wensi pasi meke Kounu abe man go af abe man go wensi ne ndide asande mataki te ipoti te den to shen wana kaba of ipoti ne ipoti ai ni wa watada ai somoto ala asande na asande dia mataki kaba somoto di be dia ni Kounu wensi pasi ni apupono Kounu kombete noiti alo asidi abe poti abendi mai ede Kounu bi obete ma asania na duangadu na wisi daro mekete bus konde sama taki duangadu na wisi na asania de bedul arkima ma moral fa forhalia ala sama sa dogianga yo arkima ala sama sa dogianga yo wan adaro meke wan bendi mlukusa bendi madwanga man abendi madina isi madia bendi mataki ni abien uno lukumo ugofan taki on dati abendi da mandi guson pe pina bendi ma dos na bendi ma abia be abanza utifi no ujombo na mandi de bumbum tapu bikai pina sama di nafa arkimanso sama nafa ya aikiyo Arkimaso sama na faya aikiu asama digo sukufu go yepi asama bendi madena ala date amande be gwaunti abi kiabe gen Arkimaso lesha sama die wani yepi ne kiu Arkimaso lesha sama fami fidie gimoni ni okiu chochopoki na mide singi mio mutaki a fami fi ni okiu Arkimabusi konde sama na itaki sani somar tenki atoria ana isitoria da ipotia ibakaide solesha sama diwe sheke poti man solesha sama diwe sheke laulau man nyadamye daye ni na gudu mani opuya fuka solesha sama diwe teketo we soli umulukwe abia la tuse ase asama di de choko we denki de dogiangai ne wisiu ase fi sama di si di we poti laulau fasi di we wisi wasi ni oye pi one day on so to say potien o so to say potien ma amoral fa forhal ya that one taki tide mi potien se ataki asama di no denki dia denki ne wisi you so lesi e goyanga wa man e jai nyosu ya idai ne jai baka so lesi yanga goma e dai nyosu ya idai ne jai baka so lesi yanga imati e dai e lotu ya ne sukuyu ma ne sukuyu piki ne wisi you ne dogo yanga you da yanga e dai ha bikana imati na uma dogo yanga you denki anza utifi denki abendi man Arkimagon tapu diude ya imu for trousa matianga mambo pa de pisi i non for trousa mamo Yusefi if na bo ya amaya di be ye piamba auntimaya fugo teki amataki go tosha ini Kounu baka pasi baka pisi anda meke amango af de lukude aman out there si fin na bi noti au so wata aben poti madia bendi man dwasani yange da iso itakia donga duna wisi adwanga duna wisi ma wi eke busi konde sama asani amude wa lesgiwi dam ye poti dia reibaka temie koya busi konde de mato di mi busi konde sama na igi mato sumar ahunumbo ajani bolo keti abi amzao tifi noiti di bika denki taki
asama ya abendi ma ya sadua sania daarom meke libi sama inomu de da itaigi sama takia sama de noiti ya sadua sande ya musitegi sama efide kayuma wisiman taki mi adiaini mi mai meke mi yakimi ma minoma stegi bikami ya iguayati ya mustegi wan pikin so lomen sama ya en pike do asani ana da istegi later da yoko yeta kina ipikin duen sai mu du taige taki pikin asande duen of ya duen en afa taki ha duen go under suk luku fa duen mana opo komoto te wasama ko taki wasani fi pikin da i begin jumpa tapu da i ligei no sitegi man no sitegi man yo comfort de rasen daarom ik hem taki faudi ya yeke manenge imu jainya libi alwasi libi wan libi da imu sabi taki adede wan end arkim ala sani end kankon ala sani abi wan biganga wan kaba ma fa kaba abigi me stal ye sabi ma kaba ya isabi ma saimu abi ai ede taki one day adaro meke dem bala anga necessary de sidona makti nono o musabi taki one day a end au kaba one day asani kon stop en temia dia makti mo famisa go na de sama di dimbe abi makti dimbe jompa tapu mi abe siden fayo family go luku de no famille mguade face no famille go takenga de no for kise kon de sama di mi abe du notigi den dimbe altay feifi ali mi abe siden baka sigisi mum for yari da mi go da mi leki den futu da mi go da mi leki den baka pa den baka se bika wani sidon baka mi du sani mi ala sani mi du mi bolov mi du dati mi taki dati bika wani sidon baka arki man babu nyang ma me hi wata tei ek atoria na wan tori diu musidon denki arki man me akabaite mwanche wa last wan kwete arki man mi kan taigi bi no taki uja wan correspond a correspond peu de weke busi konde no kande wa isi ma weka ba soso arki man den piki fuwi arki man den piki fu de yonku wan fuwi o arki man teigwa opaduli da axis evi da chari fu on tap arki man mai konde da taigin ai taigia rector taki yeno rector apikia mi sabi fa fu douane arki mama yu eke mai sabi fa fu douane fatasa ma douane dati sa weke da fa we donga de pikide arki mandal te luku da lift it fu de pikide dogi ai sakai gwenamo na toalu fu yari na tiari da arki manunu one tendence day tede konde da ye verkrachting dem ver apik gagambala verkrachta pikimbala apikimbala verkrachting sisa apikimbala chayuma fascine sisa arkima weke maninge weke khasen weke manga dasa wedu arkima ye du sex na ipikin fesi arkima no misabita ki oswa defu fele arkima naike beneland fa be demo ube party osuda we seka arkima nunu ala de pikifu nunu we gwa internet ala de pikifu nunu sabisa na de kafalak net busy arkima yeke mape yanga ifro we kisi sex yekema ye chayo memang o memang ala sotu man kwa ipikin fesi meke desi ye arkiman yekeda peden pikin di meke de ye soruguden arkiman darom abasis fasani ya di mwani taki wan bu khasen na danga ma inafu wani ya umamo di fiyangi abi pikin soruguden pikin na meke de fikai ke guana ina guana maninge una guana wano guana ba ye axis evitaki na de mama no moye si pede dade arkimanda ye solde isi ye si don da itaki fa ame apikide abi sigisi pikenga forskelende da
12 jaar, 13 jaar, 10 jaar. Arkima matei sidon na deuma wou mu neem kwale. Arkima wou ma na is da open foto da kai heilige geest ke fossi da dianga be na wamaninge gode. If he sabi taki no wani ya uma. If he sabi taki no sorgwa pikin saide ye go mekendo. En vooral bepaalde meisje, bepaalde man, alla maninge digo teke ala man digo teke inafu mike pikange, idai tun, januari tun, februari tun, maart tun, I meke pikin te bar muda deni toku ye mekete. Luku, mi sabi taki a moeilijk. Mi sabi taki a moeilijk. Amang eko saka bibi yu. Ama eko staigi fa lobby yu. Ama eko taigi fa udusani yu. Me fusta me begrijp. Maar me omdat solesi au man jai ni wa moeilijk positie. Ana bele fu gen pikin. Ana moni fu bai bele gen pikin da yeke manenge ni iko skei ni ge 100 kolu da umande teke da yo teke umande na we yuma nei yuna fustang yuna kau ayuna kau ayuna didibi ayuna jani boloketi bika isabi taki a posisi fa umande swag ni igo meka gebruik ving ya umande swag ni bepaal me taki na mo bepaal de manige pe uma mangia fo ana lanti woko dia be de fene wan piki lanti woko omdat ya en politieke party dia makti a bio fende uma so wan fu dia bio gede fu man e kya lata gan lata arkiman meke wi dide meke usabi ala de mi shen mi ate bulu mi abete moju ma meke wi eke buskonde foral buskonde manenge meke usabi u vertrouwen u verantwoord di wabi arkima meke usabi u verantwoord di wabi bika wabi achterstand achterstand di wabi meke wa lope uit mo meke usukufu lope in ma fa wo lope in fu wi eke buskonde manenge opotan poteke u verantwoord tu fu opoteke u verantwoord tak sami du asani ya mi dwing bika mi sabi tak mi wanti ya verantwoord fi arkima piki meke a sweetie piki meke piki sweetie manala dati solugu Robbie Amai angen programa wiki gadu giwen ta wiki udiai baka Wiki na wa programa de kona yuna nga meester Robbie Amai ala fode oko na neti Wiki.